mbanze mbifuriza umwaka mwiza wa 2024 mu ndamukanyo yanjye iyo muri iki kiganiro cy'imbona imvano kibanziriza uyu mwaka cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa mbere mu 2024. Birumvikana yuko tujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho akanama gashinzwe amatora seni katangaje mu mpera za kino cyumweru gishize imyanzuro y'agateganyo y'ibyavuye mu matora yabaye ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 ku mwaka ushize. Seni yatangaje yuko uwaje ku isonga muri aya matora y'umukuru w'igihugu ari Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, wabonye amajwi agera kuri 73.34%, akurikirwa na Moise Katumbi wabonye amajwi 18.8%, naho Martin Fayulu abo wa gatatu n'amajwi 5.33%. Nubwo habaye amatora rusange, nukuvuga ay'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka, ay'abakenguza amateka n'ay'abajyanama b'uturere, uyu munsi turibanda ku matora y'umukuru w'igihugu. Mu gihe Felix Tshisekedi witoje ku giti cye ariko ashyigikiwe n'amashyaka agera kuri 200 yishyize mu ihuriro yise Union Sacrée, baririmbaga intsinzi mu mpera za kino cyumweru gishize, abahanganye nawe bo barimo bamagana ibyavuye mu matora bavuga yuko habayemo uburiganya bukomeye ko ayo matora bita baringa adashobora kwemerwa. Banagerageje gukora imyigaragambyo ku murwa mukuru Kinshasa, ariko igipolisi kiburizamo iyo myigaragambyo, gusa baracyarahira bakarengwa yuko bazakomeza gukora iyo myigaragambyo kabone nubwo igipolisi n'igisirikare byoherezwa hirya no hino kubabuza. Ubutegetsi bubabwira yuko hari inzira ziteganywa n'amategeko zo kugaragaza ibitaragenze neza mu matora, maze urukiko rushinzwe kubahiriza itegeko nshinga rugafata umwanzuro. Ese aba batsinzwe aya matora bazashyira bemereye ibyatangajwe na seni? Bazakoresha izihe nzira kugira ngo akababaro kabo kumvikane? Perezida Tshisekedi se we azashobora gutegeka n'ibibazo byugarije iki gihugu, na cyane cyane ikibazo cy'umutekano kivugwa mu ntara za Kivu na Ituri bitari byakemuka? Ngibyo ibyo tugiye kuganira muri kino kiganiro. Abatumire bacu ni umushinga amateka Emmanuel Ngaruye Muhozi wo mu ihuriro Union Sacrée rishyigikiye Felix Tshisekedi, we ari Kinshasa. Turi kumwe kandi na Wilson Twitegure ukuriye urubyiruko rwo mu ishyaka Ensemble pour la République rya Moise Katumbi mu karere ka Masisi, we ari Goma. Turi kumwe kandi na Joseph Sebarenzi, inzobere muri politike no mu byo gukemura amatate, we ari muri Amerika. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kugizwaho na Ferenga Kwaya. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Mbere yo guha ijambo abatumire bacu, reka mbanze mbumvishe ijambo Felix Tshisekedi yabwiye abakunzi be amaze gutangazwa ko ari we watsinze amatora by'agateganyo. Vous avez démontré à la face de ce monde que vous êtes un peuple clairvoyant, un peuple grand. Mweretse isi yose ko muri igihugu kibona kure, ko muri igihugu gikomeye, igihugu ciyubashe. Bene wacu nkunda, iyi ntsinzi ni yanyu. Iyi ntsinzi yo gufatana mu nda n'ubumwe bw'abanyagihugu mu bibahuza no mu butandukane bwanyu iyo buva bukagera. Ni intsinzi yo gufatana mu nda bw'abanyekongo bo mu burengero, bo mu maja hagati, bo mu buraruko, mu bumanuko no mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hamwe na bene wacu baba mu mahanga. Igihugu ca Kongo, bene wacu, nta na kimwe ntazokora, nta na kimwe ntazokoresha mu bushobozi mfise kugira ngo ize akazi ku banyekongo, kugira ubushobozi bw'umuguzi bwongerekane, umutekano wiyongere kuri bose, nteze imbere ubutunzi bushingiye ku bisata bitandukanye kandi bushobora guhiganwa gusumba, kuronsa abanyagihugu iby'ibanze bazera kuri leta mu buryo buramye gusumba ku ngero zose no ku gihugu cyose. Gahunda y'iterambere mu turere mubamwo igiye kubandanya ku murindi urushirije, nico kimwe no kwiga ku buntu mu mashuri y'intango hamwe no kwitaho amagara y'abantu kuri bose, aho intambwe imaze guterwa idashobora gusubira inyuma.
ibisagara byacu cyo kimwe n'ibigwati byo mu gihugu hagati bizoroshiriza mu kurangurwamwo ibikorwa remezo n'ibyo kwitaho isuku no gutumatumanako muri iki kiringo tugiye gutangura twisunze ishyirwa mu ngiro y'itegeko rihasanzwe ryo gutegekanya ibijyanye n'igisirikare no gukurikirana ingene bishyirwa mu ngiro jewe ubwanje nzokwirabira ingabo zacu zizoronka uburyo burushirije kugira zicungere neza gusumba ubutavogerwa bw'igihugu cyacu muhejeje kwerekana rero ko mubona igikorwa gihambaye kiturindiriye twese dufatanye mu nda kuri bene wacu kumvo iyi canke iyindi batampaye amajwi yabo ndabona ashaka kubizeza ko bwari uburenganzira barekuriwe ariko ko igikorwa kiturindiriye muri Kongo ari kinini cyane ko rero guhuza ivyiyumviro bitandukanye hazovamwo umuco w'iyo dukwiye kuja kuba nasubiye gutorwa nk'umukuru w'igihugu w'abanyekongo bose nkaba ikimenyetso cy'ubumwe bw'igihugu nashaka kubibutsa bene wacu b'abanyekongo ko nubwo dufise byinshi tutabona kumwe Kongo ikeneye intererano y'umwe wese mu bagabo n'abagore bayigize nk'uko nabikoze mu kiringo cya mbere rero umutima wo kugurukira bose ntiwugiye kundanga muri iki kiringo cya kabiri mwebwe igihugu muhejeje kumpa kuko abankako iyi ntsinzi ni intsinzi yo gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu nk'ikibazo cy'umutekano ikibazo cy'akazi ikibazo cyo gutumatumanako mu gihugu ikibazo cyo kujanisha intwaro y'igihugu cyacu n'ibihe bya none muri make igikorwa cyo kongera umuvuduko ingendo yacu iganisha ku iterambere rifatiye ku bushobozi igihugu cyacu gifise tutibagiye ibibazo bihanze isi aho intererano yacu irindiriwe ndabemereye ko ku burongozi bwanje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izobandanya inzira irimwo yo kwisubiza agateka n'icyubahiro bitegerezwa kugira mu makungu poursuivra son élan de reconquête de la place et du respect qu'elle mérite dans le monde. uwo rero yari Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo uvuga ko ari we wabonye amajwi ya mbere mu matora y'umukuru w'igihugu amajwi agera kuri 73%. akaba rero iri jambo yavuze yaribwiraga abakunzi be. Muri abo bakunzi be harimo na Emmanuel Ngaruye Muhozi, uyu ni umushingamateka uri i Kinshasa. Bwana Muhozi, banza utubwire wowe umaze kumva batangaje iyi ntsinzi ya Tshisekedi wabyakiriye gute? Nabifashe nkaho ari ibintu byari bikwiriye gushoboka, na niyo mpamvu ntaho nagira icyo mvuga ndanashimira koko abaturage bacu kuko bashoboye kumva ubutumire twabahaye. Njyewe nk'umushingamateka ishyaka ryanje Panadi riri muri Union Sacrée twashoboye guhamagarira abaturage bacu gutora President Tshisekedi. Ndabashimiye kuba barabyumvise. Ntaho nabura gushimira ariko mbere ya byose Imana kuko niyo yatumye ibyateguwe byose biza kuba, kuko atari Imana nta kintu na kimwe cyaza gushoboka. Nashoboye gushimira na seni n'izindi nzego ka guverinoma ka Perezida wa Repubulika kuko bose buri muntu yakoze icyo inshingano ze kugira ngo tuze kugera ku matora umunsi wateguwe, nubwo abantu benshi batashobora kubyumva ko bishoboka. Abaturage n'inzego zose z'igihugu bashoboye kwerekana ko abakongomani bashobora kugera ku bintu by'abantu batari bakeka. Alors kubyumva rero kumva ko dutsinze, icya mbere ni ugushima. Twarishimye twese uko twarabikoreye, kandi iyo ukoze, iyo ugiye mu murima ugahinga ibikera uko ubishaka ntaho wabura gushima. Ubwo twarishimye cyane kuko imigabo n'imigambi dufite turi kubona yuko igiye kugerwaho mu minsi itari myinshi. None iyo migabo n'imigambi ndibaza kuri muravuga iyo Perezida Tshisekedi avuze mu kanya? Nukuri. None reka duhere kuri
ahangaha avuga ngo igihugu bigaragaje yuko cyiyubashye kandi yuko kibona kure, nawe ni kubyumva cyane, kuko abenshi mu bihugu, abenshi na hano mu gihugu hagati bakubita agatoki ku kandi bari kuvuga bati amatora ntabwo azaba, iki gihugu tuzaba twafashe Goma, M23 n'abambari bayo tuzaba twamaze kugera kure, tuzaba twakwiyeho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ariko abaturage baberetse yuko igihugu ni icyabo, barakirinda, abasore barahaguruka, abaturage barahaguruka, baravuga bati ntaho twemeye, tugomba igihugu cyacu tugihagazeho. Ubwo rero iyo resistance, uko kwihagararaho, byerekana yuko nta ntambara n'imwe, nta gisirikare na kimwe kizadutsinda nk'abakongomani, kuko twerekanye yuko igihugu ari icyacu, ko tugomba guhagarara tukakirwanirira, tukagikura mu maboko y'abagamije kukizambya. nubwo habaye ibikorwa byagaragayemo ibintu bimeze nk'aho ari imvururu cyangwa se gushwanyaguza ibintu byari biteganyijwe kuba ibikoresho bikoreshwa mu matora, gukereza aho abantu bagombaga kujya gutorera, ku utuzu tugera ku 75,000 twagombaga gutorerwamo, 11,000 byose byabayemo ibyo bikorwa mvuze aho ngaho. Kandi noneho aya matora yagombaga kuba umunsi umwe, aba mu minsi igera kuri 7. Ibyo biracyagaragaza uko kubahisha igihugu. Murakoze cyane. Igihugu cyacu uko kingana ni gifite ubunini bwa 22 miliyoni 22 magana 22 miliyoni 345,000 kilometre kare. N'ibihumbi magana 3. Kingana n'Ubufaransa inshuro 70. Ni igihugu gifite abari bagomba gutora barenze imiliyoni 100. No, imiliyoni 44. Igihugu gifite abakandida bari barenze ibihumbi 100. Igihugu cyari kiri gukoresha amatora ku gihe. Bibutse ko mu butegetsi bwashize, mu ngoma yashize, amatora y'abadepite provinciaux, abashinga amateka bo ku rwego rwa province, abo bantu bamaze imyaka 12 badatorwa, kandi ikiringo cyabo ari imyaka 5 gusa. Igihugu cyananiwe kuyakoresha. Muribuka yuko abashinga amateka b'igihugu na perezida bari bakwiriye gutorwa muri 2016, baje gutorwa muri 2018. Kubaha igihe byaribagiranye, kandi ari itegeko nshinga bivuga. Ariko ubu ngubu twashoboye kubaha igihe, ariko dushobora nubwo abo gutorwa bari benshi, iyo babaye benshi bumva yuko n'ibibazo bigomba kuba byinshi, ariko dushobora kongeraho na bano bantu bo hanze y'igihugu aho batoraga, kandi n'abakongomani bakwiriye nabo gufatanya n'abandi bakongomani gushyiraho abayobozi. Kuvana muri 2006 kugeza ubu ngubu twagiye ku matora, abo bakongomani bari bafite uburenganzira mu itegeko nshinga, ariko batashobora guparticipa nabo ngo batore. Ubu ngubu ku ngoma ya Felix Tshisekedi, abakongomani bo hanze batangiye gutora, nubwo batari batora bose, kuko ariko mu bihugu 5 bikomeye amatora yarabaye. Ubu abo bita abakonseye komino ntaho bari bagatowe na rimwe mwa kino gihugu, kandi mu tegeko nshinga baravuze bati demokarasi igomba guhera hasi. None ubu perezida Felix Tshisekedi we yabikoze, nubwo atabikoze mu gihugu cyose, ariko byakozwe mu migwa mikuru ihagarariye intara z'igihugu cyose, buri chef lieu ya province. Ibyo byose ni avance gakomeye cyane, yerekana ko ubushake buhari, nubwo turi muri Kongo, turi muri Afurika, ntaho turi mu ijuru, ibibazo byanahaba, ariko ubushake
buri muntu wese ukeneye kubireba yabona yuko ubushake bwari buhari kandi bunarahari nubwo ububazo butagenda bubura. Ibyo byo bavuze byo kuvuga ngo abantu amabiro gakerera gufungura ni ukuri habaye ibibazo bimwe, kandi ntabwo ibyo bibazo byose ntaho bibazwa, ntaho byanavuga ngo ni Felix wabikoze, ni abakongomani. Ni ukuvuga yuko kugenda tubakosora, kugenda bakosorwa ni buhoro buhoro, ntabwo ari ukuvuga ngo noneho bose bazaba abantu batuye mu ijuru. Ibibazo birahaba ni munsi, ariko ubushake bukagaragara yuko buhari, ko Perezida Felix akeneye kugira ngo yubahishe igihugu cye n'abaturage be. Kucyubahisha harimo no kwemerera amahanga akaza kureba uko amatora arimo araba. Abo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba baravuga yuko ubutegetsi bwabangiye ko baza. Abo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bo bavuga yuko bananijwe. None ibyo ubwo birimo kubahisha igihugu mu mahanga? Ibyo birimo kubahisha igihugu mu mahanga cyane ko abo babivuga ntaho iyo bakoze amatora iwabo baduhamagara. None ntaho bituma rero iyo bataduhamagaye twe nk'abakongomani ngo tuze kureba amatora yabo, ngo twemere ko amatora yabo baye meza cyangwa mabi, ntaho baduhamagara. Ko bataduhamagara se ni ukuvuga yuko igihugu cyabo kitiyubashe, ibihugu byabo bitiyubashe. Icyacu nacyo rero kutabahamagara ntaho bikuyeho kwiyubaha kwacu, kuko urabibona mu mwaka w'igihumbi kimwe 1960 Emery Patrice Lumumba n'abandi bararwanyije kugira ngo tubone ubwigenge. Ubwigenge twabonye ni ubwigenge bwo ku karatasi gusa, ariko ubu ngubu turi mu bucakara bukomeye, mu buretwa bukomeye. Biriya bihugu byose bigenda bigumya kudushyira mu buretwa, mu bucakara. None kugira ngo tubwivanemo nta hari gushyira amaso hanze ngo Abafaransa bavuze iki, Abongereza bavuze iki, Abanyamerika bavuze iki. Abanyafurika se bo muri Afurika y'Uburasirazuba kandi namwe mukaba muri uwo muryango aho ngaho muri Repubulika. Nta hari kugira ngo u Rwanda rwavuze iki, nta hari kugira ngo Ubuganda bwavuze iki, ahubwo ni twewe hagati yacu. Mbese ibi ni byiza kuri twewe. Bariya bazaza nk'inshuti. Inshuti ntari igomba kuza gutanga amategeko go mu nzu yanje. Inshuti igomba kuza ikagendera ku mategeko go mu gihugu canje. Abaturage bacu rero cyo kwiyubaha ni ukuvuga tuti tutegushyira amaso hanze, ahubwo turebe ibyadufasha twe nk'abakongomani. Niko kuva mu bucakara nyakuri, niyo independence nyakuri isigaye, niyo Perezida Tshisekedi arimo arwanya kugira ngo tube koko abakongomani ba nyiri igihugu cya Kongo, tuteye kuba abakongomani b'abacakara b'ibindi bihugu. Iyo ni shantiye ikomeye cyane, kandi Perezida Tshisekedi ayiriho kabisa. Ubwo aya matora yerekanye koko ko abaturage bumvishije ubwo butumire bwa Perezida Tshisekedi, kuko ibihugu byinshi byo hanze byari biri kuvuga ati nta matora garaba, ntaho bishoboka. Ariko abakongomani hamwe na perezida wabo baravuga bati igihugu ni icyacu, ntaho tugomba kugendera ku magambo y'umuntu, tugomba kwiyubaha tukubaka igihugu cyacu uko itegeko nshinga ryacu bibivuga. Muri abo bakongomani urimo uravuga harimo na Wilson Twitegure. Wilson Twitegure, wowe umaze kumva batangaje yuko Perezida Tshisekedi ariwe watsinze amatora, wowe wabyakiriye gute? Nifurije kwanza abaturage ba Masisi umwaka musha muhire, ndetse n'abaturage ba Rucuru batashoboye gutora kwa aya matora kubera igihugu kimeze nabi. Amatora nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga, nuko kwa iriya platform yabo ya Union Sacrée ntabwo bemera yuko ibintu biri kugenda nabi, kandi nta gihe bazabikwemerera n'umunsi na gumwe, kubera amatora nk'uko mwayabonye mwese. Twebwe aya matora twayakiriye nk'aho atari amatora. Kubera iki bwana Seneka kwaya? Nicyo nari ngiye kukubaza rwose. Ntabwo aya matora gagiye neza, kubera itegeko nshinga ry'amatora yavuga yuko amatora agomba kuba amasaha 11,
donc gutangirira saa 12 ya mu gitondo kugeza saa 11 ya nimugoroba. Ibyo byose byakoze bica itegeko ry'amatora ku murongo gwayo wa 52. Ibyo rero abantu ba Union Sacrée no bakwemerera yuko amatora gapfuye kubera bakoze amatora batubahirije itegeko, bakora ibyo bashaka, bica iri tegeko. Bishe tena n'itegeko rya seni ku murongo gwayo gwa 71 buvuga yuko amatora compilation zigomba kuba amakopi ya compilation bakayegeza kuri centre ku antene ya seni. Ubwo ni ibarura ushatse kuvuga ibarura. None rero bwana Seleka Kwaya nk'uko wabivuze mugenzi wanjye Muhozi ari gusiga by'amavuta niko nabivuga, amatora mu iki gihugu nta gihe gigeze gaba iminsi 7. Njye nyine nari superviseur w'iparti yanjye ya Ensemble pour la République ku matora hano muri Goma, ne ibyabaye vraiment ni ibintu byo n'umwana muto yatakemera. Nta mutemwe n'umwe bigeze bemerera ngo yinjire mu biro de vote. Nta wari uhagarariye amashyaka n'umwe bemereye? Nta n'umwe bemereye bwana journaliste. Urebye ibyabaye aya matora, nimba abantu ba Union Sacrée bakunda igihugu, icyo bagomba gukora bagomba kuyasesa tukajya ku yandi matora, kubera ntabwo ibintu byakozwe mu matora ari ibintu byashimisha igihugu hanze. Nk'uko bwana Muhozi ari kwivuga yuko bakoze amatora meza gatigeze gabaho mu gihugu, ne icyo nakubwira bwana journaliste nuko amatora gakozwe ariyo matora mabi mu matora rwose twabonyeho mu iki gihugu, dutangiye ku matora go mu 2006, 2011, 2018. None se uretse gato ibyo byose uri murandondorera byabaye, mwebwe mu ishyaka ryanyu mwaba mwarigeze mujya kuri seni kugira ngo mubereke muti dore habaye amakosa aya n'aya, cyangwa se kwitwarira seni mu nzego zigenwa n'amategeko kuri ibibazo byose, kuko nicyo barimo barabarega? Bwana journaliste, ibyo byose nta kintu na kimwe batwemereye. Na irakuru iraseni yivuga, irakuru constitutionnelle yivuga, urukiko rushinzwe kubahiriza itegeko nshinga, rushinzwe kubahiriza itegeko nshinga. Urebye abantu bariho n'abantu bandi bwana journaliste, n'abantu ba Union Sacrée. Urebye kuri seni abantu bahari n'abantu ba Union Sacrée. Ubu vraiment uri kubona yuko twanyirirahe abantu batwangiye kwinjira mu biro de vote. Eske batwemerera ku rukiko rukuru rushinje amatora? Vraiment twanyurirahe? Ariko se mwaragerageje baranga se? Twaragerageje, naragerageje, ndi ku centre, ndi superviseur, ahubwo abapolisi babo bagashaka kudukubita kubera twebwe kuri Ensemble turi abantu bari pacifique, twanga b'abanyamahoro, ntabwo dukunda uruyomba, b'abanyamahoro ntabwo dukunda kuyomba. Niyo mpamvu twabaretse tureka ibyo bakora byose, naho twebwe kuri Ensemble amatora go tuzi na amatora gabaye ku tariki 20 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023. Naho amatora gagiye ku tariki 21, 22, 23, 24, 25, 26 n'irindwi amatora no tuyazi, kubera itegeko nshinga rya seni rivuga yuko amatora gaba amasaha 11, kandi ayo masaha 11 gatangiye kuwa gatatu mu gitondo saa 12 kugeza saa 11. Ariko bwana Seleka Kwaya icyakumiza nuko amatora hari amabiro gagiye gafungura na saa 4, tugasanga imashini bamaze kuzifungura abatemwe badahari. Icyo nicyo kibazo dufite cy'aya matora ga bwana Felix. None se icyo kibazo mufite kirakemuka gute niba mutagitwaye ku nzego zibishinzwe? Intego zibishinzwe turindiriye ibyo parti irakora, netwebwe ishyaka ryanyu na jeunesse
ishaka ryacu twebwe duhagarikira urubyiruko mu parti twe turindiye yuko iparti yatubwira dukora iki, nimba ari ukujya kuri constitution, nimba ari ukujya ku rukiko rushinzwe amatora, nimba ari ukwemera ibyavuye mu matora, kubera urebye na raporo ya Senko nuko batari bavuga umuntu babivuze donc n'abari guca umugani bavuga yuko ku itariki 20 hari umukandida umwe wagejeje muri 57%, nubwo batari batubwira ariko tuzi yuko ari perezida wacu Moise Katumbi kubera niwe washoboye amatora ku itariki 20. Senko washatse kuvuga Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika. None se ko mwashatse kugira imyigaragambyo abapolisi bakayiburizamo, noneho bikaba bisa nkaho bibagoye kugira ngo ikirego cyanyu kize kuza gutangwa aho ngaho mu rukiko rushinzwe kubahiriza itegeko nshinga, murabigenza mute? Itegeko nshinga, ariyo constitution itwemerera gukora imyigaragambyo, itwemerera umuntu ushaka gufata ubutegetsi ku mbaraga yuko tugombwa kumukuraho. Ni itegeko rya 64 rya constitution itwemerera. Ariko iryo tegeko uvuga, umuvugizi wa leta witwa Patrick Muyaya yahaye ikiganiro BBC mu gisata cya Newsday, avuga yuko impamvu batabemerera gukora iyi myigaragambyo nuko mwayiteguye na mbere yuko amatora aba, na ndetse mugerageza gutangira kuyikora na mbere yuko hatangwa imyanzuro y'agateganyo y'ibyavuye mu matora, ngo niyo mpamvu babangiye. Impamvu urebye bwana journaliste, nawe ari wowe ibintu byabaye wakora imyigaragambyo bukiri kare. Kubera iki? Perezida wacu ari muri kampanye, muri abajournaliste mwarebye ibyamugezeho. Perezida yashatse kujya kwiyamamaza muri Equateur ahantu bita Moanda, mwarebye ukuntu bamwangiye. Perezida yashatse kujya Kasai, mwarebye ukuntu bamwangiye. Ibyo bintu byose tubifata yuko batangiye kutwangira mbere, abaturage badukunze batangira gutwangisha abaturage mbere, me ibyo babonye yuko bitarashoboka bashyiraho guhereza abantu ba Union Sacrée amamashini bakajya bajya gutorera mu mazu. Ibyo byose turabizi, mwabibonyeho. Ibyo byose bitwereka yuko ibivuye mu matora ya Gisegetiya koresheje ntabwo tubyemera, ntabwo tubigera tubyemera n'umunsi na gumwe. Ngaho reka tubibaze Emmanuel Ngaruye, urabyumvise? We wari wavuze yuko rwose igihugu cyagaragaje ko cyiyubashye, ko mureba kure nk'uko mukuru w'igihugu Felix Tshisekedi bavuga yuko ari wowe watowe by'agateganyo, yabivuze amaze kubwirwa yuko ari wowe watsinze amatora. Ariko urumva mugenzi wawe, uyu ni umunyekongo nkawe, urumva ibyo arimo aravuga? Ibi byose yavuze urabivuga wiki bwana Emmanuel Ngaruye? Nabyumvise byose, ariko umusore wacu w'Imasisi sinzi niba yavuga ngo itegeko riravuze ngo umuntu aje gutora, isaha zo bavuze zirangiye bamwirukana ateye gutora. Icyangombwa ntabwo ari ukuvuga ngo ni amasaha, icyangombwa ni ukudapfobya idruwa y'umuturage, uburenganzira. Umuntu aje gutora, amasaha garangiye, ni umukongomani, bamwirukane gusa kubera ko amasaha garenze. Ariko itegeko ry'amatora rivuze, itegeko rivuze ko bagomba gutora mu mahoro, bagomba gutora 11, ariko ntabwo bavuze ngo 11 zirenze umuntu umukongomani aje baravuga ngo uteye gutora kandi ari umukongomani. Ntaho bishoboka. Nawe wenyine arabizi ko batore ko umuntu uje gutora ngo bavuge ngo amasaha garenze kandi amasaha ageze, ariko umusitari arindiriye ko atora. Indorerezi n'abatangabuhamya azi ko abakandida bo kuri perezidansi bari 26, abakandida bo ku budepite nationaux provinciaux n'abari abakonseye bari benshi cyane. None buri muntu agize ngo abatemwe be
babe mu biro de vote. Ibiro de vote iriya biro batoreramo ni mu byumba by'amashuri batorera. None icyo cyumba cyabamo abantu bangahe abari gutoresha, ugafata noneho na buri mukandida akagira umutemwe, abatemwe 26 ba perezida n'abatemwe b'abadepite. Ni ukuvuga yuko n'isomo ryakuzura rigasaga n'ikigo cyakuzura. Bavuze ngo abatemwe bose n'indorerezi bari abatangabuhamya indorerezi bose baje mu biro munani mu cyumba cy'amatora, ntaho bakweneramo. Uko basanzwe babikora baravuga bati niba ari 5 bakavuga bati mwewe murabamo amasaha runaka, narangira n'abandi baraza kubasimbura. Niko babigenza, ntaho bose bashobora kwenera mu cyumba cy'amatora, niko babigenza. Nuko nyine hari icyo bita amanerangoyi, uwamaze gutsindwa akavuga ati reka da ntaho nabyemera, nicyo ngicyo. Ikindi kompilasiyo biriya bintu byo kubarura amajwi byarakozwe uko amategeko gabisaba, arabizi. Niyo mpamvu batashotse bavuze bati tugiye gutanga watsinze, kuko birashoboka amatora ukagenda bakoresha imashini. Ni ukuvuga yuko amajwi agenda yibarura kuri cyo bita serivere santarale ku mashini y'igihugu. Iyo mutoye muri teritware, muri groupement, ijwi utoye ku kanya rishoka rigeze ku iyo mashini imwe y'igihugu isantraliza ifata byose. Ni ukuvuga yuko murangije gutora baba bazi ngo fulani yashoboye kubona aya ngaya na fulani yabonye aya ngaya, ariko ntaho byakozwe kuko barindiriye iyo yise kompilasiyo ibarura kuri buri karere. Byarakozwe. Ikindi yavuze ko ntaho baje kuri seni kujanaho ibibazo byabo, ntaho baja kuri urukiko rw'ikirenga kujanaho ibirego byabo. Avuga yuko ibyo byose abo bantu bose bari aho ngaho naba inyo sacre. Arabesha kuko byerekana ko batsinzwe koko ntaho baba bakigiyeyo kandi bazi ko batsinzwe. Ni inkinamico. Ariko avuze ariko yuko bagiyeyo bakabangira, niko avuze. Ni inkinamico yo kugira ngo bamize gushyira abakongomani mu kangaratete, kuko iyo seni arega niyo bajanyeho kandidatire zabo ziremerwa, kandi abaturage benshi bari kuvuga ngo reka batekwemera ikandidatire ya fulani kuko tahafite ubwenegihugu. Dore ariko yaraseni kwerekana yuko idafite aho ibogamiye, yarabikurikiranye iravuga ati reka da bwana Moise Katumbi nta kibazo afite, naho n'umukongomani agomba kugira ute kuba kandida. Iyo ni seni na niyo bajanyeho kandidatire yabo. None se noneho bamenye yuko seni ari niyo sacre, ko batayijanye, ko bataretse kujana iyo kandidatire. Ariko impamvu avuze atanze hano Bwana Emmanuel, impamvu atanze aravuga yuko ubwe hari igoma yijyaniye ibirego kuri seni yanga kubyakira. Oya, yavuze yuko atiri warajayo kuko azi yuko seni na kiriya rukiko ntaho bakwirwa bajayo kuko bazi yuko ari bya niyo sacre. Erega arimo aratwumva. Bwana Wilson, uratwumva? Ndi kubafata bwana journaliste. Ibyo bintu byose mugenzi wanjye uramushinga amategeko Muhoza avuga byose ni ukubesha. Kubera iki? Yavuga ngo itegeko ribemerera kujya gutora nyuma y'amasaha y'itegeko rya seni ryashyizeho. Nka journaliste wumva yuko ibintu byabo byose bashaka gushyira igihugu n'ibibazo. Itegeko ryo ryonyine ririvugira, nimba sanarizi nkiri ingingo ya 52 y'itegeko rya seni ariyo bita loi electorale, iravuga ati amatora agomba kuba amasaha 11 gutangirira saa 12 za mu gitondo kugeza saa 11 za nimugoroba. Itegeko riravuze iyo saha nigera abantu bari ku musitari, bari ku murongo, iravuga yuko bagomba kubahereza amajeto, abaraho bakabahereza amajeto bose bagatora. Ntabwo itegeko rivuze yuko abantu nimba batatoye kuko munsi gose yashizeho yuko bagomba gutora ejo bundi na bukeye bwaho. Ntabwo ari itegeko rivuga. Na biriya byo kuvuga ngo abatemwe, namubwiye yuko abatemwe njye nyine nari superviseur hano Goma ku biro ku cyumba cy'amatora.
no batwemereye n'umwanya na gumwe ngo twinjire mu biro de vote. Bo bonyine bajyaga kwitorera turebera mu madirisha, n'umuntu wa sena ukuntu yagendaga ku mashini akavuga mutore fulani mutore fulani. Ibyo bintu byose turabifite mu biro de vote. Itegeko ryo ryonyine ravuga umutemwe bagomba kujya bakora ikintu bita rotation, umwe akinjira bamara muri minota 15 bagasohoka. Ibyo bintu bwana journaliste no bigeze bikorwa. Icyo abantu ya Sakre bakoze ni ubujura. Biravuga ngo kujya kuri cour constitutionnelle nani inkaratasi za perezida wacu Moise barazishikiye babonye yuko Moise afite imbaraga, niho bakoze biriya bintu byo kwiga ukuntu bagombwa kwiba. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Okay, ndumva impaka zanyu ari urudaca. Reka tubaze noneho Joseph Sebarenzi. Ndagaruka kuri Emmanuel Ngaruye, ndimo ndamubaza kuri iyi gahunda Perezida Tshisekedi avuga agiye gukora mu myaka 5. Ariko reka mbanze mbaze Joseph Sebarenzi. Joseph Sebarenzi, ngira ngo wumvishe izi mpaka ziri hagati y'aba bavandimwe. Ariko mbere yuko ugira icyo uzivugaho, nagira ngo nge mbaze nkubaze nawe, wowe urahirengereye, wakurikiranye aya matora uko yagenze mu mahanga, barayavuga gute? Ariya matora ya Kongo nanjye narayakurikiranye, ariko urumva nyine ni ukuyakurikiranira kure, n'abandi benshi bayakurikiraniye kure. Abantu bose usanga bahuriza ku kintu cy'uko ariya matora atagenze neza mu birebana na logistique, ni ukuvuga gutwara nk'impapuro abantu batoreraho ngo zigereyo ku gihe, kugira ngo ibiro by'amatora bifungurire igihe, bifungire igihe, n'ibindi byinshi. Ibyo ngibyo rwose biravugwa, kandi ngira ngo na leta ya Kongo nayo irabyemera ko hari ibibazo byagaragaye rwose. Ikindi kigaragara cyane ni uko nubwo ibyo bibazo byabayeho kandi ari byinshi, ariko biragaragara ko byatunguye abantu kubona Perezida Felix Tshisekedi azi imbere mu bakandida. Ni ukuvuga ngo iyo haza kubamo ikintu cyo kwiba amajwi gikabije, ntabwo imibare yari kugera kuri 73%. Ni ukuvuga rero ko muri rusange abantu babona ko amatora atagenze neza nk'uko bikunze kuba mu bihugu byinshi bya Afurika, ariko ko uriya mukandida watowe bigaragara ko niyo amatora aza kugenda mu mucyo, ko yari afite amahirwe menshi y'uko ari gutorwa nka perezida. Ndumva ari ibyo ngibyo navuga ku icyo kibazo. Reka noneho tujye rero ku gahunda, tujye kwa Emmanuel. Emmanuel, wumvise ijambo umukuru w'igihugu wari uriho akaba ari nawe watowe kongera kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo indi myaka 5, Felix Tshisekedi. Mu byo yavuze ko muri gahunda ye agiye kwita cyane ku iterambere, agiye kongera uburyo yafashaga amashuri cyane cyane amashuri yibanze kugira ngo abana bakomeze kwiga ku buntu. Aravuga ibikorwa remezo bagiye gushyira imbere muri imyaka 5, ukuntu bagiye kwita ku isuku. Aravuga ukuntu bagiye kureba uburyo batanga akazi hakabaho kwiremera imirimo. Aravuga ukuntu bagiye kongera ibikorwa by'itumatumanaho. Aranavuga ndetse yuko bagiye gukora uko bashoboye ku buryo baha ubushobozi ingabo z'igihugu kugira ngo babahe ibikoresho bikwiriye, bashobore kugarura umutekano aho utari. Aravuga ibibazo bihanze isi ko na Kongo izabigiramo uruhare. Aravuga ndetse kongera kwisubiza agateka ka Kongo. Ibi byose azabigeraho ate Emmanuel? Perezida Tshisekedi afite imigambi myiza ku bakongomani, kandi bigaragara ko afite ubushake bwo kugira ngo abakongomani bave aho bari, batambe intambwe 2-3 mu majambere. Ibi bintu azabigeraho, ariko ntaho yabigeraho wenyine. Azabigeraho hamwe n'abakongomani twese dufatanyije, kuko igihugu ntabwo ari ice nka Felix Tshisekedi, igihugu ni icacu twese. Ubwo ni ukuvuga yuko
iyo perezida afashe imigambi kiba kirakurikirana guhamagarira abakongomani kumuherekeza. Niyo mpamvu iyo migambi yose inyura muri guverinoma ikajanwa mu nteko ishinga amategeko. Iyo nteko ishinga amategeko niyo izajanwamo iyo byose kugira ngo byemerwe n'abakongomani bose binyuriye mwaziriya ntumwa zabo abitwa abadepite, donc abashinga amategeko. Abashinga amateka. Ubwo ni ukuvuga yuko twese tunyuriye ku badepite bacu tuzabishyiraho umukono, n'ibindi byiza turi kubona atavuze kuko ntawe yaravuga byose, ari kuvuga gusa disikuru y'insinzi, byose bizashyirwamo kugira ngo amahoro aze kugaragara. Bariya abantu bose bamaze gutandura inda, bamaze kumenyera yuko bagomba kunyurira muri za rebellion mu kumena amaraso kugira ngo bitwe ba depite, bitwe ba ministre, bitwe bande, babone negotiation zibahereza imbaraga. Ibyo byose twizeye yuko bigiye kurangira amahoro. Perezida Tshisekedi nk'uko yabivuze agiye gushyira imbaraga ku gisirikare. Hari itegeko rya programmation militaire ry'igisirikare rigiye gushyirwa mu ngiro guhera mu kwezi kwa mbere uko yabivuze. Noneho amahoro nigaza kuba, niho amajambere koko tuzayabona. Urebye nk'uruci wacu buretse gato mbere y'uko ujya na Rucuru, uwo mutekano cyangwa ayo mahoro urimo uravuga amaze imyaka 5 ari byo yashyiraga imbere ngo azagarura amahoro. Imyaka 5 imurangiranye atayagaruye, yaba muri Ituri yaba muri Kivu zombi. Noneho ni irihe banga azakoresha ubu ngubu kugira ngo yagereho? Ni ukuri amaze imyaka 5, ariko aya mahoro yacu yaje kuzambaguzwa ntaho bimaze imyaka 5 gusa. Ni ibintu byatangiye mu mwaka w'1990 hafi. Ubwo ni ukuvuga yuko ni ibintu bitinze, ntari kugira ngo ibintu bitinze agomba kuza gusa akavuga ati kubisinkoni hasi birarangiye. Perezida Tshisekedi kigaragaza ko azabirangiza koko afite ubushake bwo kubirangiza, nuko yarahagaze aravuga ati ngo mbaye perezida ngiye kwegera ibihugu bituranye bihora biregwa, ngerekeye yuko ndi tayari gufatanya nabo mu majambere. Ibihugu byabo bigira icyo bibona, natwe abakongomani tugira icyo tubona, ariko tugira amahoro twese. Biza kugaragara yuko nubwo yabikoze bariya baturanyi ntibaza kubyumva, babona yuko Kongo yabaye yabo ko bagomba kujya barikoreramo. Mbere yuko tujya ku baturanyi, reka tubanze hagati mu gihugu. Yashyizeho ubutegetsi bwa gisirikare, ibyo yise etat de siège, muri izo ntara mvuze uko ari 2, kuko yazishyize muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Ituri, avuga yuko ngo ibi bigiye gutuma umutekano ugaruka. Ariko abantu baturiye aho ngaho bose baravuga yuko ibyo bintu yakoze ahubwo byaje gusinzikaza umutekano, byaje gutuma uburyo ubutegetsi bwakoraga ubu ngubu bwarasinzikaye cyane, bigaragaza yuko abaturage babona yuko ahubwo byabaye bibi kurushaho. Arabigenza gute noneho? ni iyihe turufaza gukoresha? yavuze yuko agiye gufata itegeko ryitwa programmation. Ni ukuvuga yuko perezida ni ukuri etat de siège aho rwabaye umugambi gwafashije abaturage cyane, ariko perezida ubu ngubu afite ubunararibonye, ubu afite icyo nita maîtrise ya details z'igihugu zose. Niriya etat de siège itarashobotse abyumva neza gusumba uko yatangiye ayishyiraho. Ni ukuvuga ko ubu igihugu cyacu ikibazo gifite ni ikihe? Ni uko abantu benshi bari mu butegetsi baturutse muri négociation rebellion. Perezida ubu bwamaze kuvuga ati nshyizeho igisitari, nta négociation zongera kubona abarebele. Ni ukuvuga yuko bigiye guhindura abarebere. Ubwo ni ya mitwe itwaje ibirwanisho, iriya mitwe yose itwaje ibirwanisho iza isunikwa n'ibihugu duturanye. Ibyo bintu
ariko ashoboye guhagarika. hari iyo hagati mu gihugu ni imitwe igera ku 130. Oya, imitwe myinshi yo mu gihugu hari iyo abantu bamaze kwiheba, bakica sko, bakica nyoko, bagafata mushiki wawe ku ngufu, bakakwaka imirimo yawe yose, ubwo ugata umutwe ukavuga ati sinone ngo ndajahe, mwere nyoko akaja mu nkambi, weho ukaburi yuje ukavuga ati reka nanje mfata ibuye, aba bantu bazi ntaho bazahora bari kunyirukana. Hari imitwe ngiyo y'abakongomani kubera gukunda igihugu, kubera kubabazwa cyane, bakavuga bati natwe abo ntabwo ari abarebere, abo ni abakongomani bitwa abareserviste. Ubu ngubu abakongomani b'abaresista bariya bari kuvuga bati igihugu cyacu ntaho bakitujana na turi kureba. Ubwo rero abo nta kibazo bafite kuko n'abakongomani habaye perezida nk'uyu Tshisekedi uvuze ko agiye kubahisha igihugu, akavuga ati abakongomani bose bakunda igihugu muze, igihugu cyaje ku musari. Tuzi yuko ibihugu bituzungurutse nta na kimwe cyadushobora kitari gusanga ibyitso muri twewe. Icyo ngicyo rero perezida ubwo yahagurutse n'abakongomani bakaba bamweretse yuko bari tayari kumuherekeza mu nshingano, twizeye yuko agiye kubishobora. Kandi ntabwo ari urugamba rwe kuko nabivuze wenyine, ni urugamba rwacu twese ubwo afite ubushake, natwe turamufite kuko nitwe tubabaye, turafashanya twivane mwaka kangaratete, amahoro araza, turabizi ko amahoro araza. Iriya mitwe yose 130 yose muremeza yuko muri imyaka 5 azaba ayirangije? Imyaka 5 azaba ayirangije kuko umutwe gukomeye cyane ni u Rwanda n'Ubuganda, nabamaze kubicecekesha, ibindi byose bizaje ku murongo. Okay, uretse ku Rwanda na Uganda nk'uko bivuze bo barabihakana. Reka tujye noneho kuri ibi bikorwa by'iterambere rero, azakuraho uburyo n'ubushobozi bwo kugera kuri iyi gahunda yihaye. Aha azabikura ni muri Kongo. Kongo ifite byose, ikibuze ni umutekano wo kugira ngo ubwenge bwose buje mu majambere, kuko iyo tugiye gutangira amajambere abanzi ni ukuza kutumenesha. Dore nk'ubu amatora abaturage bitabiriye baratora, cyagomba gukurikira ni amajambere, none abandi reka da icyo turakora ni uguhamagarira abaturage, niba mudatuye ngo tubigabane ahubwo turabimena byose. Ibyo ngibyo nibyo bitesha umutwe. Ariko none se abo nabo barimo barafashwa n'abanyamahanga? Ni ukuri barafashwa n'abanyamahanga. Ibyemezo biri he? Ibyemezo birahari, ni byinshi, kuko urebye na mbere y'amatora hanze bazaga kwerekana yuko nta matora azaba muri Kongo, nta kongo ishoboye gukoresha amatora, ukabona message bavuga abo hanze, message M23 ivuga na message bamwe b'abakandida kuri presidente bagiye bavuga, ugasanga ni message imwe. Oya, ariko aha turi kumwe na Wilson Twitegure, we ari mu ishyaka ryabaye mu guhangana n'umukandida wanyu. Abangaba ni abantu bagiye bamagana umutwe wa M23 mu kwiyamamaza, bavuga ko bazawuhashya nibaramuka bageze ku butegetsi. None aba nabo ko babatunga gatoki, aba nabo ko babona yuko hari ibibazo by'uko mutazashobora kugarura umutekano, hari ibibazo by'uko mutazashobora iterambere, bagenda bagaragaza ibimenyetso bigaragaza yuko mutazabishobora. Nongeye kumanza nashimira abaturage ba Kongo. Aya matora benshi batekereje ko agiye kugaba Kongo, abenshi bayakoresheje bari kuvuga bati ni turufu igiye kuzana kugaba Kongo, icyo bita balkanization. Ngaho berekana ko amatora abantu bari mu burere bwa Kivu, bwa Katanga, bagiye gutora umukandida umwe, n'abandi bakongomani mu zindi ntara bagatora undi mukongomani, noneho bigatanga inzara kugaba igihugu. Ariko abakongomani berekanye ko bakuze, ko ibyo bintu batabishaka, ko bakunze igihugu cyabo. Uyu mukandida wenda nawe ntaho numvishije ahavuga ko yamaganye M23, ahubwo wasanga ko abantu nka Bertrand Bisimwa uhagarariye M23 akavuga ati muntorere umukandida uriya nimero ya 3, kandida wa Wilson Moise Katumbi. Intambara ati none si ku Rwanda ruri gutera Kongo uri kubireba, ati muteke uvuga u Rwanda ndongo, ugasanga yuko u Rwanda ntaho akeneye kuruvuga, kandi abaturage bose birucira na Masisi bazi yuko ari u Rwanda rubateye. Ariko uvuze ngo abaturage bose,
ariko hano kuri BBC gahuzamiryango twagiye tuvugana n'abaturage ba Masisi, twagiye tuvugana n'abaturage ba Rucuro, hari abatabibona nk'uko ubibona Bwana Emmanuel. Ntaho twese twabona bimwe kuko hari nyine bariya bahoze bakoreshwa ni bakeya cyane, ariko abaturage mu rwego runini rurenze 99% bazi ko wateye ari u Rwanda. Ugeze muri Rucuro ukabaza, ugeze muri Masisi ukabaza abaturage, ntubaze bariya bari gushaka akazi ukabaza abaturage barakubigira ko ari bo. Ubwo ni ukuvuga yuko bariya abakandida, hari abakandida nyine babazi ntaho bariya Kongo ni igihugu gikize cyane, ntaho cyaje mu matora ngo bariya bakeneye kugifata ngo kigire imbata ngo bihorere bateye gushaka kandida wabo bazashyira ku butegetsi, kuko iyo igihugu nka Kongo ugikontorora ubuzi ko ugomba gushakwa n'amahanga yose. Ariko nubwo Kongo uvuga ko ikize, ariko kuyobora icyo gihugu gikize niho hari ikibazo, niho barimo baratunga urutoki bakavuga bati habamo gusahura umutungo w'igihugu ndetse n'ubutunzi bw'igihugu, habaho kuyobora nabi. Ibyo byose nibyo bituma nubwo igihugu ari kinini gifite ubutunzi ariko ntaho kigeza. Icyo nicyo kibazo bavuga. Ni ukuri. None se urebye abarenga 50% y'abayoboye, abayoboye igisirikare, abari mu nteko ishinga amategeko, abari mu butegetsi hirya no hino, abacuruzi bakomeye, abarenga 50% benshi nabaturutse mwa kariya ka Duruvayo, ka AFDL, ka RCD, ka CNDP, n'ibyo bintu byo bakabona ibiganiro, bakabona imitungo mu byo biganiro, bakabona imyanya. Ubwo rero ntaho wavuga ngo uzashobora kuorganiza abo bantu tari wamukubitaga akanyafu. Niyo mpamvu ubu ngubu dufite icyizere, kuko perezida yavuze ati ntaho nzongera kuganira, inzira yo kubona ubutegetsi ni ukunyura ku muturage. Ikindi ni uko perezida ahora avuga ko icyo agiye gukora justice kugira ngo ije ihane, ubutabera baje bahane, kuko igihugu kidahana corora imisega. Abo kwiba nyine barahari, kandi iyo bamaze kwiba bakabaherwa, usanga umuntu afite amafaranga asumbye igihugu amafaranga, bagasanga afashe amafaranga ya kampanye asumba budget sinzi ko nayita ingengo, akayafata akayashyira muri kampanye. Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Wilson, twitegure. Ngira ngo washoboye gukurikirana gahunda Felix Tshisekedi avuga afite muri myaka 5. Aravuga ko atazategekera abamutoye gusa, namwe batamutoye azabategekera, kandi imigambi afite niyo kubaka icyo gihugu cyanyu. Ibyo ntabwo bigushimisha? Ibyo byanshimisha, ariko ikibazo dufite nuko n'imyaka 5 amaze ku butegetsi, izo myaka nazo muzi ukuntu byagenze, barazibye. Kandi uko ubizi, ariko nta gihamya. Mu Kinyarwanda barabivuga ati iyo wibye ikintu ntacyo kikumarira. Niyo mpamvu tubona yuko impamvu atakoze n'ibyo bigenda bimukurikirana, yuko bibye amatora ga mbere. Ariko hari igihamya se, hari igihamya mwagize cy'uko bibye ayo matora? Ibihamya birahari. Mwumvishe ukuntu Macron yavuze compromis à l'Afrique, mwarabyumvishije. Ariko ubu ni umukuru w'Ubufaransa. Akaduruvangano. Abantu ba Union Sacrée, bwana journaliste, icyo tubangira bavuga menshi kandi ibikorwa nabyo. Numvishe ukuntu mugenzi wanjye honorable avuze, uwo mushinga amategeko Nani Muhozi, avuze ibintu byinshi bitagira inshingano, bitagira umurizo n'umutwe. Gute? Icyo tuzi cyabo ni ukuvugaguzwa,
bakavuga ibintu batazashobora gukora n'umunsi na gumwe, kandi bavuze ko bagiye kugarura umutekano. Okay, ndahagera. Avuze ku kintu cya justice ubutabera. Ubutabera ni abantu ba inyosakere babwishe gute? Kubera twe turakurikiranaga, twakurikiranye ukuntu yafashe ubutegetsi, ukuntu yafunze abantu bakamara amezi 2 mu prison bagahita babafungura. Umuntu akirukankana amafaranga y'igihugu, mwarebye ex-ministre wa enseignement yirukanye amafaranga bamufatira Congo Brazzaville 2 miliyoni z'amafaranga go bagomba guhemba abarimu. Ayo mafaranga bamufashe baramufunga amezi 2, baramurekura, aragenda ajya mu Bufaransa. Avuye mu Bufaransa bahita bamushyirahe ku IDPS Union Sacrée. None uwo muntu uzayobora igihugu na justice ihari azagishobora? Justice ni igombwa gukora byose. Justice ni igombwa guhana abantu. Umuntu bakamufata yibye amafaranga y'igihugu, ejo bakamurema ministre wa economy. Umuntu bakamufata yibye amafaranga, ejo bakamurema ministre wa justice. Ibyo bintu igihugu ntabwo bazakiyobora bari gutatona gutyo. Icya kabiri, wabonye igihugu nka Congo ifite 80 millions donc hectare 80,000 by'abantu bagomba guhingamo, na n'ubu muri Congo ntabyo kujya dufite, na n'ubu muri Congo nta buriga dufite, ni gutuma abaministre 10 bakajya gushaka uburiga hanze. Icyo gihugu eske bakiyobora gute? Bagomba kukiyobora gute? Ikindi cya kabiri, aravuga yuko twebwe umukandida wacu yarashyigikiwe n'amahanga. Bwana journaliste, umuntu ushyigikiwe n'amahanga, perezida wabo perezida Gisegeti yakoze ingendo ingahe mu mahanga, ingendo zigeze kuri 600. Eske uwo muntu wavuga yuko atari umunyamahanga? Bavuga balkanization. Buno Muhozi ni umwana w'Urucuri, yavuye muri Rucuri yakomoka, nanjye nkomoka muri Masisi. Eske Masisi buno twavuga iherereye na amakarite dufite, Rucuri na amakarite d'électeur dufite. Buno bavuze ngo tuzagiye guhereza abakongomani carte d'identité. Sinzi nimba umuntu yavuga mu Kinyarwanda carte d'identité. Buno ni indangamuntu. Buno abaturage b'Masisi nanjye barimo, abaturage bo muri Rucuru Muhozi abarimo. Eske twe twavuga ngo turi abantu bahe? Ikindi aravuze ati mbere yo kujya kuri M23 nagira ngo tubanze twumvikane neza kuri iyi mibare uvuze ko Perezida Tshisekedi yakoze ingendo zigera kuri ni 600 cyangwa washatse kuvuga 60? Ntabwo ari 60 bwana journaliste. Yakoze ingendo nyinshi hanze y'igihugu. Yageze kuri 600? Zigezemo bwana journaliste. Ikindi bwana journaliste, uretse gato ari n'undi mubare hectare washatse kuvuga hariya z'ubutaka, ni 80,000 cyangwa ni 1,080,000? miliyoni 80 z'abakongomani bagomba guhingamo. Murumva rero yuko Wilson Twitegure muciriyemo atari yarangiza amagambo yarimo avuga. Ibyo bitewe nuko habaye impaka nyinshi, bituma iki kiganiro tugicamo ibice bibiri. Mwumvishe yuko na Sebarenzi atari yavuga kuri ibibazo byinshi cyane byari bivuzwe na Emmanuel Ngaruye cyangwa se n'ibi byavugwaga na Wilson Twitegure. Muzamwumva rero mu kiganiro kizakurikiraho kuwa gatandatu utaha. Reka mbisegureho mwese, mbifuriza umwaka mwiza. Nashimira na Derek Clark wamfashije mu buhinga bw'ibyuma. Mwari kumwe na Ferenga Kwaya, naho utaha.